Nang tum lain bom lagi kar video channel. Nang tum jong si lason music video editing tung bonote mate lason music video koson si editing ponji ma. Nang tum jong si linghang bonote laso video lang poning no kelang parjudin no. Nang tum chini pon po koson si gisut nai ma mate koson si video editing poning ma. Nang tum jong si laso channel long finish video kelang chenglang bonote nili channel subscribe ik betha. Lapen bell icon dan langsung press itu tha. Nili ka upload video nang ta phang sik lang polong ni fan. Te pinya video nang than nampak lang po lang po sina. Apra channel tum kain mastering pugno. Lalu penang tum kisu da video na timeline long sari no. Lapen nang langsung video sunang po po penilong kewarasan. Nang tum kewarasan nang tum shoot nang po nili da 3 times po kebar shoot lo blank si kebar lo po blank kebar si shoot nang po da pura position ro nang tum image insert nang po background erase dan image nila banana background ka banana image insert lo dan bilo 1 second ladak nili asal pamulai lo nang tum pamulai paminot nili just idea sinang kulo 1 second kebar lo pura position out nili second image insert po kebar position lo nili nabe apple background kumusitang apple image insert lo nili la dan insert bilo nang tum so TV position pamilai ora binon palang meseno nili just nang tan idea sinang pi terus nili banyak pami wedelo nang tan si idea sinang pi pono kewar nang itu langsung blank si sud nang po kewar bangga nili la 3 times kewar blank kewar si sud lo lalu pun la position out image add lo second la third nili aku isi image insert po namanya ni apple po mango si insert non apple insert po mungkin insert bang si mango non apple nila apple insert lo non lain non lang mesin malang nandang man nang lit lang po no nang lit sa video perayon po nang lit sa video lang mesin mo like comment lapen share it